Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Aray ko, tatang, ko. Tangkin ti ulong nga anak. Aray ko, nagini po ko yung mata niyo, nagsakit, di nagpungutan ng kasta, tatang, pangawanan na ko ba? Kapo na yan itong inaramid mo, Silvia. Nakapinpintas ti tulag tanak ko. Sikatin na una ka na kayo nga talong nga kakabsat kat uli la kayo iti ina. Himbaga kang kaining ipastig mo tagbasa. Tas ikandot katulungak para ka nagitading mo. Himbaga kang naramid mo. Ha? Saan ka nasumsumbrek iti pagadalan? Anay ko na ko. Naibarka na kan. Kapoy ti barka na nasayang nagiti kuwata ka nagbanbanugak. Itid ko kayong ka nga mapanagbasa ko, no? Sa bali man ti papanam, di ka matsumsumrit ti eskwela, makikuyog-kuyog ka man ka na ginibarkadan. Anay ko, tatang, anay ko. Pagulton nga raminan pa'y, tatang. Talaga na saan mo naramitan pa'y. Nagsipod ta manipod ita. Dito'y kalatan uneg ti balay ken ti arubayan. Aramidem, di kitinasken nga ramidem dito uneg ti balay. Saan ka po ang panaw? Saan ka mapan makitipon ka na kinibarkadam? Kat into nagraduar kan ti high school, agpatingga ka lang hindi ta. Gaputawanan ti panagtalag ko ken ka. High school ka pa lang na barkada kan? Hanan tulagin din nundakan tun iti college? Gusto manong nemi timbaga ni tatang. Karadrador ko pelang iti elementarya, iti maulila kam iti ina. Kat ni tatang yan, tinangisakad siyempre sinulunan. Siya kumamatagbaling na panakainan, iti adjek. Ngem, kasto yung tinapasama. Idadaan ko ni third year high school, manong nemi sa anak kong nasumsumre. Kinabudno na, napadasak pa yun, binumit ti arak, tinagsigarilyo. Kurang na lang yung ti shabu, uwan no marihuana. Naduktalan ni tatang ti amin, gapot na napanggayam sa jay, ti advisor ko. Ang nga ro tinaramidak, manunemin, direktong pal, kinitatang, dito yak latonek ti balay, kabayat nga rorayak ngagsara ti klase. Nagbalbaliw pa yan, ti parang tratar ni tatang kaniya. Saan na nakasidi? Ngano adda masapul na adda baga na nalailo ti amak. Silvia din anak ko. Nakamda di baga ken ka. Ngimitan manong nemi. Kalbasan nga nakabaso lak ken kuhan. Silvia! Sabi na ba? Silvia! Dayay! Tanuan! May gidyat. Kadagadi kakapsat ko. Tano awagan ni tatang di kakapsat ko. John, Ruel, nagkaro. Di ba nang dusa kanyak ti tatang? Sabat ngamin nga sinisin ti basul ko man. E nga, idaglukatan ti klase manon nemi. Simbre kakmatlahay nga nagbasa, balbaliw, inulit ko ti tarjira. Balo mo! Tang, dili ba rin kandi nga isubliyo ti dati nga trataryo kanya? Agtalag kay kuma sa anak mo nang makibarbarkada. Tiyak mamati. Ipaniknik mo. Tamom, no ulitan tinaramid mo, laksidon kang anak. Kasi siya't langin na awan ti anak ko, babae. Yung sa anak ko makibarkada tang. Ikarik kayo. Ikarik ka na kayo. Nasyado kasta. Ipaniknik mo. Yung mabaling ka din isubliyo kanya ti dati. Dati nga niya. Panakisarita yo kanya hanga binubog ka. Ha? Sige tang, ipaniknik ko kada kayo. Inadayawak nga rod ti barkada manon nemi pas nagko ti nagbasa aging ka nagradwara kon iti
high school. Idinandanin, panaglulukat ti klase, mananami, sinalsud ko kini tatang. Tatang? Saan ka di kang pagkalitsan? Awanan ti panagtalikuhin ka. Napanagnagan nyo mati na. Doon nga tawin nga, nagdiretso nga sa anak ni kabarkada. Doon nga tawin nga, impas ng kutang basa. Ingatan mo. Ang mga numay sasayang lang tigastusek nag-college ka. Baka makinubyo ka, pasikog ka. Talaga ko makanyak tatang, nalpasin di desisyon ko kat saan nga mabalbaliwan. Ano desisyon nyo? Saan ka nga pagadalin nito kulay? Nangarti ubrak, di agtrabaho ka. Trabaho? Kito yun. Sumrek kayo di trabaho. Mabangkag katulong. Iso. Mabangkag sales lady. Mabangka ano ba? Agserbidura. Basta saan ka pagbasahin. Balasan kan. Baka makinubyo ka, makitaray ka. Awang plus, di mga urin mo tulong ko ka. Laglagi pemde ka. Ha? Sitang. Awang harti maramid ko no talagang. Saan ta ka pagbasahin? Grigat kay gayam, no makabasulak, nakarigrigat kayo ka mamakawan. Mapakawan kan, napakawan kan. Ngam nakurangan di ba nagtalik ko keng ka? Sa alin ang sigurado ti amin. Pasensya ka. Ngimawan ti sa baling aking basol no sana si ka. No saan mo ko mga dinadahil ti ba nagtalik ko keng ka? Ha? Saan mo ko masagrapan ti kasto ita? So nga basol mo. Basol mo matlaing. Si kamad lang taking basol. Sige tan. Sumreg ka nga ron nagtrabaho. Para baring no mairapin ko. Ti agbasa. Pagbasahik ti bagik. Ikarik ka na kayo. Nga ore awan ti tulong yo. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasaritaan ni Sylvia itilawag City. So dayto iti may kadua nga lagip ti palabas ngintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti September. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Kaniti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii nga pakagungudan, pakagunudan nyo ka nagiti agkakatakil nga premyo. Dumadama kayo nga agbuibuya, ito tayo live tayo iti video, live video iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-like, paki-share, kinusan kayo pa nga nagbalo, kada ito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award, paki-follow. Kaya nung may upload to ito nga video, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma ti YouTube channel na nusan kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay ba? Agbibuya ka na tayo ni Erlinda Estabilio ken ni Sinupay. Kaya dumapay nga agbibuya. Inaktumot la i-share ti programa tinga lagip ti napalabas into no 12:30. Dito yung page ni Paring Ray, tapos numangyumat laing, di pa kabuklan, di pa kasalitaan ni Sylvia. Ni Sylvia, natanggan ti ulo na ibarkada, isong nakurangan, ti pa nagtalik ti amana keng kuana. Ngayon ka rin na. At trabaho kat pagbasahik ti bagik, kunana. Nakarit pagbasahik ti bagik, uray na on tulong nyo. Kunana pa nakarit isuna. Magaya may kahit kung impalagip ka na kayo, ti agur-uray nga premyo, tatakila premyo, iti program at nga lagip tinapalabas. No, agsurat kayo, isurat yun iti true to life success story yo, ken no mga bak kayo. Malaksin iti weekly and monthly prizes. Tatakila iti agur-uray ka na kayo nga grand prizes, grand winner
umawat iti 50,000 pesos. Imagine, first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kasano tagsurat? I-computer yun. Sa iyo isan iti email address to mo tibiya nga nemiruiz@yahoo.com. Uno saan? No saan nyo kabaylan ti agsurat, siyak ti mga interview ka na kayo no awan ti manurat na mga interview ka na kayo. Ag-message ka lang dito page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Aya, sir, manong kahit ko ti ma-interview para ti lagip ti napalabas ko. Yan. Uno saan ti page nga Dear Manong Nemi. Ija kay nga message. Tapos kasta makapagka-communicate tayo. Okay ba? Okay? At kablawan tayo man, di kita kang kanayon nga magbibuya kada ito'y page ni Paring Ray, kada ito'y live video tayo, kada kita may upload nga, kada dumapay nga video, di kita weekly finals, kada monthly finalist, kung nakindi. Yeah. Thank you, ito yung supportaryo, kada ito'y nga page, kan YouTube channel ni Paring Ray. Okay, thank you kada ni Norelin Perdido Tamalay, iti Bahrain, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Josephine Stango, ni Binilda Pakulan ti Santo Domingo Ilocosur, ni Fe Ragucos Bacani iti Manila, ni Erlinda Estebillo iti Hawaii, Florendo Tagupa iti Pasok Ilocos Norte. May sa dito yung grand finalist, 7th grand finalist dito. Ni Tina Paharit iti Montreal, Quebec. Kastamatan kini Pascual Martina iti Banna, ni Mila Dasalia, ni Virgie Floresca, Esperanza Escobar iti Paris, France, ni Richard Bondok, kastamatan kini Elister Paligat iti Lawag City, ni Mark Louie Makanangdang, Michelle Salvador, Balagat Mar Perry, ni Herson Kabugaw, ni Norena Monsalud, iti Crispina Banna, estamatan kini Marjorie Villanueva. Papagayan, padanan dak. Kadagiti sumuna sa runong video, intay pagkakaduan, page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, kan di YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, kem iti Dear Manong Nemi nga page, nga inak pagprogramaan. Salamat. Padanan na kinto daw iti lagip tinapalabas. Salamat po.